Hanu di bawah sana. Sudah setai nomor pakai saya. Hani dekat kedome, ini dekat kimbala. Lala kalau di setai. Setelah di bawah belang jadi bila lau juti sudah mesti sepuluh. Boleh, masuk. Okey, ya. Oh dah. Mbah Jitek. Video ini. Kalau tangga vlog sih. Vlog. Tip top. Nampak Mbah Jitek. Saya kamera ni deh. Terus subhan share, like, subscribe. Dapat saya video sebang baju ini video, ini video mendak sini menikong. Baju hun tang menpek jadi subscribe kakak. Dan komen best tam. Terus komen huri-huran delete. Kan Jepang kita kan ini workshop Oh yes. Bangan ki perlu ki ba pe jadi ki nong subscriber jangan kini yang dimutai nang ki ban pemula. Yes. To ngas tenat ha bang langsung ini workshop. Ting layo jimut sibun ha nomor ba layo jingkai di ba. Di bang jo kupor ya kadi kisah kan jingkai layo jingkai di ba. Nak jingi don jopi jiwan jopi ke lalong jingkai yang haru. Ba om tang bengi isule kumni isule tenat henry kadon ke jing kadon ke jing mi kadon ke jing simkia di babun di bad kumkani ke jaj workshop nginang penong nak pos kapor di ngakwa kli gue jing kli pismo kuno di workshop. Em ya kita sibun haba kon ma ki ngang perjuan mau ke di workshop sebagai rumpat benang ya tengah 10 baik ni pin ladu gitu di por corona adu mentar ya big fan jom timah nado berami ko ni cak ko ni dengan lok sudah di dengan setenar teladu kan belum yang di workshop nama kinwan yang tengah yo kita sibun itu Z video jimetoy ini Chris Bong yang ngenang belum mentanam ni sakman kani kadi ke free version ni bagi ini di dakajing ya keren lang kajing ajun lang jong ki babun kumaki bagi babun pi yang manle lang kapit version ni di ke free version kenang don bagi ke free training kenang don ben di semua ban register bila si sabu number registration sabu registration number ki register be aku nak free di dapat ki paid pak ki paid course baru kita kendan tamangin sa pendapat kam hadir guys. Please all the best. Semua share, like, subscribe. Tang sumile unta di ujung taman supit kedus dan share the live. Kini perlu bawa page. Yes. Lesai tang hadir. Ar benai ini sistema kedur. Lagi YouTuber, videos mendengar. All the best. Sawan itu lagi bang perjuan sawan nomor pilih kedua bayar kod kilo bawa pak kembali punya jengkutai sibun pak. Bye bye.